Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Daga thong bar wanra igje day bejan bagi pajba badru bantip khamba shapang gi jing'e gi jongki ke State Bank jogari India mentaga sngi kala pelong ek program janmit ke blai kerteng kum ke ek rat anadata ke sat apok kashnong umran deri ke bahap apok ke jingkmi jong ko Umsning branch Haribhoi district hagane ke program lawan banyodon lang UMLA ko Umsning uba Jason saukmi maulong u video ko Umsning bat ki he nag State Bank jongkari India. Hagani kasgi nagaliang bank lingba ko corporate social responsibility scheme kalais ko baru yashiset ko core computer shika life and hope children's home kabala penya jeg jeseng kanthai jong Church of God Meghalaya but Assam ko badan home site sning. Nagaliang bank layo ru banai kusnam shiki saungut ki samla ki balawan ra nam ke district but ek jilla dag ba job ek je ko national muthai championship nolor kata ka bank la samru iktiar kai bukun thup ek carom board ka ball ba ka jar football but ki wei de iktiar kai shaki katu kat ne tli gi snong ki bahab opo ka Thaiñ Umsning kami nak kata ke State Bank pergi ke sarkar te ki shim ya kani initiative ba ye phi ki nomrak ki bu afman ya pi pek na du mana ki di scheme do per policy ki per na thai class kam ha mo la yo patai ba mana afman te kan shop pada ham phi ko implement pada kini ko non do ti ko apne no mata choti kadam hak mat de choti phi ki bara ki bara mar bangar mai ki mar kham phi ni lo bam ne ki nomrak mo bini bo iki hak mat ini hak mat do tinimla bansuru haige na sudah kelak di dalam ni pi ba ni treke sinda ki plan policy jo sarkar ko bol na ko ka bank ka don ko block ka don ko bol shomo pi ba da hang ni ki bayram ke ba kingdom kam ke kingdom kam khila one approach ni mo ni ya ni batai ni Jingïarap pi na mar ni sutho ba rajinga ni jong ki ro ne ko so na sutho mo ba Jingïarap stop mula beli tapi stop jadi kwa pada pi nomor pada pinang katang ya kwa pada pinang kiu sama kede hak ni ga nomor ba sarkar me sarkar pedang sarkar juni bidon mentaro ni bu itu nomor hak sama jadi itu lah patai mene kidan loan kidan ki nutrition kidan interest free loan kidan apa sih betul loan kidan free interest kidan tu kita sini kini kita bu namar niru nakalian kon di badan nakalian sarkar niru ni bu kata the priority di famous Ahmad kinomrat Ahmad bangamet ba kani ka jinya donka ka jinya trailan bangamet ba hindi tang mani pulong tang ta kinikin reus no min thapulong shawai ro ma nisuto ba ni kwa ban pisah ni kwa Jingïarap ni kwa ban ringkat ni kwa ban senda ba kani kata mani kwa ba ki kinkil kata kalian hindi ka banang kon min branch de ka banyak kon min kill hakino kino kam trema kita bangamet ba nakalian ko joma MLA jongke ati ngati pinadal sinda ibaki ngai ba kini ki program ning hab ya belong na ko ko bermana ata jinsha ga jinso to ki policy ni per ki plan ki ri masih risnyang dan ya State Bank committed imri council imri tang susum di pisahan imri council konsan di Jingïarap berpikir ya society yang kesan society bakasong ni Broadway Bagaram maklemram mungkin mengamal filo klemram iyo yen yo kali ini garam iyo tiada dia mentindak mo garam bidang kamu hindai ini bentang ro kumulupan punya de garam ya hukum sandu kata mensin kesut mo habon di cases para ngatri hanu undang la bon jaga ngatri sedentia ngatri sebas kasih saupas kasih ngatri ibuan kishim ni rap thamtam ni rap KCC yon ibaki shim man rap mo ini kishim kejingsi kamlang testa shim silap ijano kimansiyo dari buat rubun julap tigalam lo ka khasut ke naga silap ko arlak siteng mo ngam trail binti ni kisya Berapa orang orang ni fikir fishing ram pihak kit hiya bensiu
receive the staff, receive manugnay, tapong maligaan junot waram, finundan Jingïarap. And from the bank side, we encourage people and entrepreneurs, agripreneurs, whoever it is, who can come up with this kind of ideas to set up some infrastructure, post-harvest infrastructure or anything. We welcome them. We'll look into it and we'll try our level best to finance those people. So this is also one part of the initiative that we have done. And we also strongly feel that we should go to Umsning, Dairy, that we should head a camp, have a community fish with the people, sit down together with them, talk to them and discuss what is their problem. And what kind of feedback we can get from all of you so that we can collate these things and try to come up with new products or try to understand better the farmers. So this is the whole purpose. Of course, a lot of programs will be going after this, but these are the things that we also feel that State Bank has to do.